Dilarang keras mengcopy atau reupload ulang dalam bentuk apapun tanpa ada kesepakatan tertulis dari Sukrawan Official Studio. Sayang beli ngasoran gadung kasturi pipine sujenan kenyam manis menganyude setat merawat di mata lemah peteng bakat ingatan tresnan beli tua kenadi sing juari sampun nangsu mandang saya unepi tresnane jani nyadia mengantosan seurepe menumadi di tuangnya ratan kumis macan lakar ulengan jadi astun ngemasin mati lakar lampahi kadi tunjung di telagone mabudi toya mendam tresna ada di hati ngawena setata uyan hasen tindakannya serasa hatinya rengi tresna sujati moki kita membesekan sayang beli ngasoran gadung kasturi pipine sujenan kenyam manis menganyude setat merawat di mata lemah peteng bakat ingatan resnan beli tua kenadi juari sampun nangsu mandang saya unepi tresnane jani nyadia mengantosan seurepe menumadi di tuangnya rata kumis macan lakar ulengan jadi astun ngemasin mati lakar lampahi kadi tunjung di telagane mabudi toya mendam tresna ada di hati ngawena setata uyan hasil tindakannya serasa hatinya rengi tresnane sejati mobi tidak membesekan
sepasang. Kaden saja ilo saja teken janji Mekesiap ninggalin nileh ngajak demenan Sing medaya saingan beli ngabemersi Kanti beli garang cicing Gut-gut lagu melipetan Tangkah dak-dak kerasa yang Kulian hidup di duara Sampai jumpa Arasi yang garang injane Sampai jumpa resep tanam melalui hidup-hidup ben-benan domain manumite patut melekati beset nak sugih patut jadi mana presiden itu lekati kok yo mana teman kenci nah lensen keto pelajaran awak ngai pes palsu kalau nak beli palsu nak masih done asli bisa ngangore nuju petang redite kaden saja ilo saja tegen janji Mekesiap ninggalin nileh ngajak demenan Sing medaya saingan beli ngabemersi Core tindakane ngandak dirurunge kanti beli garang cicing gut-gut lagu melipetan tangkah dak-dak kerasa yang kulian hidup itu waras sampai
Ane mangken yang uningan dan segar jempat demi makit detik yang nyumpangan punya menyujuh langit mengasan kormatui mesunga belahan pucuk dan paksa manah mengalah kan urungan bidang mati mati ngapung dan bakat sumbangan bintang sang kemana biak disarat mebudi saking mana ningir malem yen wantah ratu miragi alasen jadid yang mangken inek pemar kene sulur yening ratu wantah ledan
adine subeliwa seton dene binahin malu uwen tidak apang tu sing masalah unduk tresno beline teken adi tu sing nyandang adilakar saya suireh beli teruna lanjut buka damar bumbung kuangan lengis uduh adi jiwat man beline yen sujati adi tresno teken beli jalan jani iraga bareng berjanji cere melah bareng-bareng ajak dadua beline teken adi tu sing nyandang adilakar saya suireh beli teruna lanjut buka damar bumbung kuangan lengis uduh adi jiwat man beline yen sujati adi tresno teken beli jalan jani iraga bareng berjanji jere melah bareng-bareng ajak dadua uduh adi jiwat man beline yen sujati adi tresno teken beli jalan jani iraga bareng berjanji jere melah bareng-bareng ajak dadua Sebilang petang, aduh, inguh hati
paling aduh rasa batese awal itu sing ketemu tadi rasa sumber abula adi jegek aduh dadi ingetan belang petang setade dadi impian dongi senin aduh dana beline uli mekelungan tosan kot ngelahang nyangon gegelan Buah wani, buah bonine, kesuna bawang membasa rajang. Muani-muani cara janine, tiap nawang memata keranjang. sampun meleseng saya rasa sayang beline jani tresna suci tresna sujati tua adi ane ngelahang yeni ngadiku sen percaya belah je tangkah beline tinake bukti satia mukohin tresna di hati adi sayang aduh jadi ingatan bilang pedang setade jadi impian dongi senin aduh dana beline uli mekelo ngantosan kot ngelahang nyangon gegelan Buah wani, buah bonine, kesuna bawang membasa rajang. Muani-muani cara janine, tiap nawang memata keranjang. sampun meleseng saya rasa sayang beline jani tresna suci tresna sujati tua adi ane ngelahang yeni ngadiku sen percaya belah je tangkah beline dinake bukti satia mukohin tresna di hati
jegek tu sing nyandang kimut-kimut mula keto yen anake maretumben belinya dia kalgurukin apang dua swireh beli suba pepet pengalaman Aduh beli, aduh tiang sing suka. Apa bueng beli subah pengalaman. Tiang takut akan kali belalian. Takut dengan aneh subah sakit dan beli. aduh adi aduh demek kebangan sujatene adi tresna teken beli ya pinawan dasar beli ne plebowi beli ngite mau bebek jantung dong angsengan Lolo, didian lo tidak ngejong-ngejongke, to tidak beli lo. Mai pakai beli lo, cermonnya tak ganteng beli lo. Aduh, kudiang beli. Ngoyong beli. Hei, ini lo, ingat lo ke sini. Oh, pesan peranakan, ini lemah gue lo. Mai dah. Ah, dasar beli mulu playboy. Adi jegek tu sing nyandang kimut-kimut mula keto yen anake maretumben belinya dia kalgurukin
grubuk suwung sepi keraseyan kena ingu rasa hidup belikan kebayu dong meriki sareng beli metemui rasa suaran suleng alas lase upen beli menyinayang rasa kangen di hati mangnesida adi ngerawuhe rasa ingu mana beli dan kecundung adi jeger juwitaning hati kadi grubuk suwung sepi keraseyan kena ingu rasa hidup belitan kebayu dong meriki sareng beli metemui rasa suaran suleng alos ase upen beli menyinayang rasa kangen di hati mangnesida adi ngerawuhe rasa ingu mana beli dan kecundung Kerajan nenek kewak menghitungan hidup di
ketandas gegaen tuare ada dadi terune lara buin misi pengangguran Cina nemu sengsara bini ditu maulahan nguda kene hidup jani nanang dengan nandang sengsara mirip mula kene ke suratan uduh ratu sang yang widi surya ninja si kianti tiange pangdet titiang murah ayu sengsara dini ditu maulahan nguda kene hidup jani nanang dengan nandang sengsara mirip mula kene ke suratan uduh ratu sang yang widi surya ninja si kianti tiange mangget titiang murah alu nguda kene hidup jani nanang dengan nandang sengsara mirip mula kene ke suratan uduh ratu sang yang widi surya ninja si kianti tiange pangdet titiang murah ayu
betukan beli nemai tuah ada ane latar saratan beli ngide tresnana dine sayang beli makelo beli tuseng ngelah gebela yakin je beli kengkian adi Duk meme papan beli neng cuma Subeng malat beli panggelas soma Yen untuk pipes lakar angon masa kapan Subeng sedia kewale ngantosan gadean cenetnya adi itu sumanang sayo diapin kebeli ngenah deke kumel entu teh kesulian beli nih anak metanom sertifikat carik warisan pelingsir beli metumpuk-tumpuk pengtawang adi adi jegen saya dong olah kuda beli yening adi enya lakar aja hidup bagia beli sombong giges jumaliu ngelapi tuh tanah lot lebih yang kaden adi ngelah tanah lot sanure beli bengelah sake walau beli sing mangainan surat-surat pengtawang adi duduk neme papan beli ne cuma Subeng malat beli panggelas soma yen unuk pipes lakar angon masa kapan Subeng sedia kewale ngantosan gadean yen adinya kayak masa kapan teh reraman beli ini subeng sumanguk kayak resepsi teh tamu nyilem di area ngelemput di komohan gitu nya pengtawangan di abang tae adi jeget sayang dong olah sen kuda beli yening adik enya latar ajak hidup bahagia beli sombong giges jumaliu ngelapi pes adi jeget sayang dong olah sen kuda beli yening adik enya lakar ajak hidup bahagia beli sombong giges jumaliu ngelapi pes beli sombong giges jumaliu ngelapi pes sajo jo aneh ngelah pipis sajo jojak sugeh
sake walau dompet beline popos jeung dalang yen sing beli sombong masih gigis sinah beli sing kegunggu itu yang pengkawang aja. Lelakon dan pandeng-peng anggut-anggut sadenayo katon main pengangoni lelakote pada meangkaban lelakote mengajet paksi mabur pada awon ke kupu walang kajet walang sangite mengindang kita ni kedeng. Dengaden awak bisa mapirire ngisi gumi tongos tegah mua tebal wibo tekenar teberana tingkah corah ngai usak rakyat injun mengkalaukan saling bedet saling jaga ngalih asam bekan jalan kenehan. Dan saja ngawena jaga desidera hayu pada ngale pelit timpal megaran tongo setegar ipan kocong nadam sare bisa dadi pengamat politik yen milu bakat ngenehang tentase pengeng. Roh, bingung bener kena aku nih. Niken kaden subali, niken kaden segriwe. Punya bojok tepuk. Iya. Aduh masih agak gelom. Cai itu masih yang kena cai banta. Percis saro ipitek mengkap di bedan kabin sikap perbenan gilir cangkel caplok. Tidak punya nih. Seng marah botol. Denaden awak bisa mapirire ngisi gumi tongos tegah muat tebal wibo tekenar teberana tingkah corah ngai usak rakyat injen mengkalaukan saling bedet saling jaga ngalih asal bekan jalan kenehan. Liu munyi kaden saja ngawena jaga desidera hayu pada ngale pelit timpal megaran tongo setegar ipan kocong nadam sare bisa dari pengamat politik yen milu bakat nenahan tendase pengem liu munyi kaden saja ngawenang jaga desidera hayu pada ngale pelit timpal megaran tongo setegar ipan kocong nadam sare bisa dari pengamat politik yen milu bakat nenehang tendase pengem
subuh bibis bergerak kangen ora kau gugu. Nah kalau pengsing ke pangkong kan bayar dengan bibis lah.